I pozdrav svima, znam da u posljednje vreme ne snimam baš stalno, ali dobro, popravit ću se. U ovom klipu ću vam pokazati kako da napravite Facebook profil i ujedno i Gmail adresu. Odlučio sam se da u ovom klipu pokažem za Gmail, na Gmail adresi. Imate moj klip kako napraviti Hotmail adresu, ali po meni je bolje Gmail. Ako želite i YouTube kanal, samo odete na YouTube, ulogujete se na vašu email adresu i imate ujedno i YouTube kanal. Znači, nemojte pisati u komentarima kao to svako zna, zašto praviš tako glup tutorial, tako to. Znači, dosta ljudi ne zna čak ni da uđu u folder, a kamoli ovo, znači, nemojte pisati takve glupe komentare. I treba će nam ova dva sajta, naravno Facebook i Gmail, znači ukucajte samo gmail.com i otvorit će vam ovaj sajt. I nemojte kretati odmah da pravite ovdje na Facebooku, možete odmah napraviti, ali bolje prvo email adresu, pa posle Facebook. Zašto treba email adresa? Pa da biste imali chat na Facebooku, da bi mogli da se dopisujete. Ako nemate email adresu, nećete moći da se dopisujete, moći ćete, ali samo da šaljete poruke, ali nećete imati chat. Znači, zbog toga će vam trebati najviše email adresa i ako, na primjer, zaboravite šifru, možete je povratiti preko email adrese. To ću vam možda pokazati u nekom narednom klipu. I sada krenemo, uđemo na Gmail, idemo ovdje create an account i evo ga, dobili smo ovo što treba da popunimo. Znači, napišite vaše ime, kompjuterski tutoriali, i ovdje pravimo email adresu, to jest korisničko ime. Na primjer, i da ima da li može, znači, ako vam pokažem, znači ako vam predloži neki tu, možete izabrati ili dodati vi neka slova ili brojeve. Ovdje šifru, znači mora imati najmanje 8 brojeva ili slova. Kada ste se rodili, vaš rođendan, gender, to je pol, male je muško, a femal žensko, i mobil možete zapisati, ali i ne morate, mislim da ne mora, vidjet ćemo posle. Znači, zapišite ono za svaki slučaj. Sada idemo ovdje, možete dodati email adresu ili da kucate, znači drugu email adresu koju imate na Gmailu, ili da kucate ovaj kod, lakše je da kucate ovaj kod. Kada to završimo, izaberemo lokaciju, odakle ste, Srbija, Hrvatska, Bosna, znači nije važno, mislim ono, izaberite gdje vi živite, i kliknemo ovdje I agree, idemo next step. I sada trebamo, znači koji broj smo upisali naš mobilnog, znači mora biti validan. Izaberite ovdje text message i kada kliknemo continue stići će nam poruka sa kodom, znači to je da bi verifikovali naš account. To morate uraditi zato što isto kao i sa email adresom možete povratiti vaš Facebook
Znači ako zaboravite šifru i tako dalje. Idemo continue. I sada će mi stići poruka na mobilnom telefonu i kucamo. Znači neće vam biti ista kao moja, uvijek je različita. Idemo sad continue. I sada opet idemo continue to Gmail. I sada imate ovdje neke dobrodarni i tako dalje, to ne morate čitati, možete obrisati, ali nekako. Sada idemo na Facebook stranicu i sada tek ovdje kucamo naše ime i ostalo. Znači idemo, kada otvorite Facebook stranicu imate ovdje u uglu, kucamo prvo ime, znači ime naše, prezime, i našu email adresu koju smo upravo napravili. I pazite da ne pogrešite. I opet kucate email adresu. Možete kopirati ili opet ukucati i kucamo sada šifru i opet datum rođenja i pol i sada idemo sign up. I možda vam izbaci ovaj kao security check. Ako vam izbaci, samo ukucate ove brojeve. I sign up. Možda ste vidjeli malo pre onu grašku, znači pogrešio sam broj, ali sam popravio odmah to. Sada znači ovdje imate ove korake, ja ću sada ići samo ću skipovati, znači da odmah prebacim, da ne bi čekali ovo. Znači koja je vaša škola, grad, i već znate vi. Stranice, znači koje želite da lajkujete. I šifru, sliku vašu, ja neću sad ubaciti, to ću kasnije. Znači sada samo idete skip, da bi skipovali ove korake i posle urađujete samo na Facebooku. I sada čim smo ušli, odemo na Gmail adresu, idemo ovdje u social, to je nova opcija, znači nije sve na jedno mjesto, imate ovdje od Facebooka i ovih, imate ovdje dve, mislim da je ova druga. Jeste, idemo confirm your account i piše uspješno ste potvrdili nalog. Znači sada možete ugasiti Gmail, ne treba nam. I to je to u ovom klipu. Vidite da imate ovdje ćaskanje, to je chat. Znači kada ne stavite, kada ne potvrdite email adresu nećete imati chat, ali sa email adresom ćete imati i imat ćete više bezbednosti sa email adresom, ali da ne pričam sada mnogo. To je to u ovom klipu. Vi možete sada menjati što želite, sliku i naslovnu, informacije i tako dalje. I pozdrav, lajkujte, subscribeujte i šerujte ukoliko vam je pomoglo i pozdrav!
I jednu stvar što sam zaboravio da vam kažem, postavit ću link u opisu ovog klipa, znači od ovog Facebooka, tu možete da me dodate, neću staviti svoj prirodan profil, da tamo ne pišete, znači ovdje ću odgovarati na sve bilo kakve odgovore i to je to.